Kaži. Ova bi visina mosta trebala da bude 2 metra i 80 visina. Jer ovdje je brza voda, nemirna, odnosi. Kad je veći protok, znači sigurniji je most. Tu je i nekih 5, 6, 7, 8, koliko metara puta odnela iza vas, iza leđa. Odnela je put, ovdje kako se vidi, 8 metara. 10 korača sam. Pa 10, pa računaj 8 metara, si 80 koračao, 80. Odnelo je krila ova, s ove strane načiste, jel tako? Načiste, ali zato ga zanilo i puk. Nije zana, ne bi ni puk. Gornji deo je nakrenulo, znači ovaj most mora da se razminira, da se ukloni. Mora. To je to. Gornje krilo prosto. Vidi se koliki je bagrem izrastao tu na tom mjestu. Znači to je otprilike jedan od manjih primjeraka kakav je u njivi susedno.